Yeah. Yeah, so there's some people when get na mfike na hambana vula na location kumbe ri kwini. So ni tani kha ni swi lunghisa vhele so la hi le Giyani la a section A. Okay, so n'wana nga hlamula ku why la ku ri section A ku ri ke ni hala n'wana le section E. Ya sweswo a ni sure ngopfu ku why hala ku fika ku ri A ku ri ke A yi fikeli kusuhani na le Giyani. Hayi sweswo a hi swi tshikeni a hi swi tshikeni. So leyi yona Ximati garage leyi yi nga duma swinene na yona. Yeah, of course, that all about various topics. Mara after hlupha fortunately enough ni ve ni tsala xiphephanini because a ni ka hisa loko hisa swi endla ku foni yi nga koti ku multitask like a ni koti ku pfula tinani to tala at the same time here. So that of course la ti-topic leyi ta hi kha hi vulavula hi Manyangatsi loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Hosi Ngove of course. I think ta nghena mhaka ya Philani se yi hlamuseriwa kahle ku a ni ngeza like personally ni vulavula hi swona maybe ka ti-comments a ni swi tsarini mara hi fike hi tlhe hi vulavula hi swona and then from there na mhaka Limpopo poison fike hi vulavula hi yona because ni vone some comments va kha va kombisa ku mina ni favor Mr Post hikuva se swi endle na ku maybe kumbexana no yimela ngopfu Hosi Ngove and stuff like that hi tlhe hi vulavula na timhaka to why some people are not posted or hi pfa hi jikenyana la a hi jikenyana la hi ta tlhe vuya so hi ta endlela yona Gaza I think ma vona yana and then ko one to one comments na remove na mi kuma ku va ku why ximanimani i nga n'wi post ni delete comments so sweswo swi ta va kahle because ni kha ni addressa head on and then I think ta nghena na timhaka ta DJ gift kwalawani a nyikiwa na hlavu like vlog ngomi swi tiva ku vlog yi va yi lehini at most cases hlaya swo tala ngopfu la as always we speak about a lot of things. Yeah, so a hi sunguleni ka mhaka ya Hosi Ngove mi vu ka hisa unfortunately tani nga pfulanga hala tlhelo mara ni tani vekeleni kwalana an image. Yeah, so mi nga ma swi hleketa earlier in September a hi fike hi vona Manyangatsi faka kombisa ku towards the end of September i ta endle an interview with Hosi Ngove hi leswi a fika kombisa swona so mhani yi mina as mhaka two mhaka ku ri khale ni swi rindzerini ni languta ku swi famba swi ya kwini swi kahle vulala ntiyiso and of course ni tlhela ni n'wi nyika na grace period ya 5 days as you can see today i ti 5 ta October so mi no hlamala na sweswo a hi swi yi vona so leyi ku va e video leyi yo vutisa ku swi endla a lo blue tick na as you can see kwala ka topic hi fike hi byala ku Hosi Ngove di blue tick na Manyangatsi so this is actually a question yo a nga va yo blue tick na if not what happened hi yona question leyi nga kona yale ku if is not blue tick ku endleke yini ma yi kuma yana mhaka leyi so yin'wana ya ti-question leyi ni nga ku yi vutiseni maybe Manyangatsi ta fika a responda mara hina leswi a hi rindzele swona sweswi a ku ri an interview leyi a fika hi endla na Hosi Ngove so this side lexi na college ya kwala Giyani leyi hi nga yi vona siku leri loko hi ya towards this side yana ya Khensani yona in college ya la Giyani leyi ni nga mi komba yona leyi nga le ka right leyi hi ta tlhe hi zuma kahle of course so hi yona question leyi ni nga na yona ku a nga va a lo blue tick na loko or obviously mi nga mi swi voni ku se a ku na vuxaka bya kahle hi va voni ka ti-events to ringana ti-2 kusukela ka leyi ya Chavi CMC ka yinani ka next lowu suka laha hi tlhe hi ya ka yinani ka the other event was it Ubuntu Kral sweswiya nakona hi tlhe hi va vona va kha va khavana ku kombisa ku se vuxaka byi kahle laha a ku tshembisana na ti-interviews so hini hi yo hlamala interview yi nga handliwa a ni ti ku ku nga ku endleke yini so patu leri a hi ri tirhiseni guys koku siku leri a ku ri vusiku this road hi ri tirhiseni loko hi kha hi teka that video ya AADP this road a hi ri tirhiseni swa AADP and stuff like that a hi jikini through this roads yeah I think ro leri a hi jike ya hi rona a hi jikinile loko hi famba swa AADP hi ya towards Xilumani hotel so yona question yale na ku vutisa yona ku a ku teka yini unfortunately this sound guys yi nga ni bayisanya so leswi nga ta ndeka sweswi ni nge hi vulavuli ngopfu because swa hlupha swa ti-copyrights so loko ni fanele yi khata video leswi laniwa swo kota ku ri mhato ta music lowu nga tlangeni halawa ma yi kumana mhaka leyi mara loko ri yi ta yi nga disturbangi swa ku video ta yi flowini mara ni kha ni nga vulavulanga hi swilo leswi nga related to the video alright se hi ya ka mhaka ya Philani mi nga mi swi vonini hinkwenu ku a yi sukini kwala ka Master T initially Philani a kha kombisa ku wa lwisiwa I mean there are various videos about this one very many videos ti nga ndliwa about yena I think it's around 2 maybe I can say maybe it's around 2 I think so sweswiya
hi chingeriwa and stuff like, yeah, I think it's up to 2 videos. Yeah, so loko mhaka leyi kahle a ni hi hlamuli ka ti-comments mara hamu swo comment a yi fani na video, so video i ndlela yo mhaka leyi yi kota ku address-iwa kahle Philani a kota ku swi twisisa ku va kha ku endleka yini. So lexi nga fika xi humelela laha hi fike hi vona Philani a va kombisa ku like hina as YouTubers like ha n'wi lwisa or I'm sorry, voice ya famba, ha n'wi lwisa kumbe ha n'wi venga and stuff like that, leswi a fika a kombisa swona sweswo ku hi loko n'wi lwisini ha n'wi venga and the stuff like that. And leswi a swi ta ndzhaka what loko hi posta video ta wena ta papara loko yi repeatedly, of course I agree kwalana ku a yi tshama yi ri ku repeat ka the same thing, yi kha yi kombisa ku yi lava yena yi lava the 15,000 ma yi kumela mhaka leyi hi leya swi swi ndlisa swona sweswo. So leyi fike va yi kha yi address-iwa kwalana ku a kota ku kombisa ku no it's not like he's hated or something, ko va the way leswi swi operate xiswona ma yi kuma yana. Yeah, so let's address it there. Okay, so na loko hi posta like content, loko hi posta content la first of all hi languta ku trenda hi langutisa ku i mani a swi vulaka, right? So loko ho langutisa side ra Papa Philani already munhu loyi a nga na relevance, i munhu loyi already a hi kumeka hi kha hi posta hi yena loko a ha tirha na manager Philani, you get it, hi leswi yi fike yi xi twisana hi Philani sweswo a hambi hi va posta sweswiya. So hi side ra Philani the time loko yena a ha chingelana legal stylist, na Papa Philani a hi post, i fike a swi twisa ku there is a foundation here, a hi posta. So already vanhu lawa like va na relevance. So yeah, towards stadium na, yeah, we're now going towards stadium. So already mi kuma ku i mhaka leyi already a yi ri posteriwe hi leswi a fika va kha swi twisa sweswo, we're already posting about this. So loko ku ri already ku na foundation leyi nga leyiwa la, hi swona leswi nga fika swi endla ku loko se va jikelanini va nga ha ri na vuxaka xikarhi still hi continue ha post, leswi nga hetelela ku endlekeni Papa Philani of course yi hetelele yi va yi jikele Philani of course loko yi n'wi rheketela hi timhaka ta 15,000. So hi swona leswi a swi endla ku hi posta hi timhaka ta 15,000 because already we're the foundation yo vanhu lava va post ma yi kuma yana mhaka leyi. So it's not like a hi ri against yena or anything, we're never against him at all, ma vona, and ku ha reason yo va hi va against yena. Na mina personally a ni n'wi zo, ma vona, ku ha reason yo ni fike ni zonda Philani, ku ha reason a ni n'wi zona. So i fike yi xi twisa Philani ku that's how media works, i ku already like ku na foundation. So hi swona swi nga endla ku loko se Papa Philani of course yi tlhela yi linkiwa na the new manager still ka ha postiwa loko va kha va n'wi beefa because i swilo leswi already Papa Philani already a yi na foundation ya swona swa the beef. So that's why na yena Philani loko ku ri a nga swi tivi maybe u sungula ku vona vo Master T, mi fe mu n'wi hlamusela ku a ku ri khale tivhidiyo ta yena lekere a ti postiwa. Unfortunately loko u cheka ka this channel a nge he ti kuma ku na reason yaleyo because ku na swo tala swi nghenelelaka laha ndzeni, ma vona, ku fika ku va na issue swa ti-copyrights and stuff, ku fika ku va na issue laha because tivhidiyo leti a ti mechetela, so tivhidiyo ti mechetela ti tele swinene ka YouTube, swa inani swa onhela channel. That's why mi kuma ku my videos these days lomu mo ti cheka hinkwato laha ndzeni ni va ni edite in a way yo video leyi va yi kha yi muvha yala na hala mi nga mi kha mi swi vonetela musi, mi nga mi kha mi swi vona sweswo moro se u le ku karateni, it's because the main reason la ni zama ku va ni kha ni avoida swona sweswo ma kuma yena. So Philani a yi swi twisisi sweswo ku a hi zone, hopefully swo se yi ta yi swi twisisini Philani ku swi ndlisa ku yini swi leswiwa. So we don't have any issue. So leswiya swi endleka i ku inani i Papa Philani yona yi ri ku chingeni yi ri one, so wena u nga ha ri ku chingeni. So 15K a yi suka ka Philani ka yena ka this one Papa Philani ntsena, hi leswi a swi fike swi endleka sweswo, wena u nga ha ri ku chingeni wa yi kuma yena. So loko wena u nga ha ri ku chingeni hi swona swi nga fika swi nyika ni what an issue na wena i twi na ku hasi vo ndzonda wa yi kuma yena mhaka leyi ku ri keni that was not the case ku rola ntiyiso. So mara finally after loko i respond na i swi vona ku ri those videos ta wena to ti fike ti tlhela ti postiwa la u kombisa ku it's not like you are against wena, a ku va content leswi a yi fambisa xiswona. So hina hi languta content yi famba ya kwihi, hina hi languta direction ya content.
hi ni hi landzela swona sweswo phela vhele we are chasing views a hi swi hundla sweswo. We need to post something which will get us views. Hi ku hi swona vhele swi tirhaka as a business wise hi fanele ku nghena ti-views ku fana na loko business kha ri xavisa xinkwa ri fike ri xavisa vanhu va xavetela xitele. It's the same thing. Wa yi kuma yana. I mean, I'm very sure se ta i khomini mhaka leyi. I'm very sure you understood it and then you pack it kahle. So in other words, I'm trying to say a swi nga ri necessary ku i fike i rhuketela ti-YouTubers. Hi ku hi rhuketeriwile hala hi rhuketeriwile hi putsekisiwa ma vona and nge swi nga vuye swi nga basanga loko a hi yo responda minkarhi liya vona ya a swi ka swi nga basanga mara sweswi ku hi nyikiwe chance na mina ni ku nyiketa chance yo i kota ku tshama kahle yi languta kahle mhaka leyi ni swi swi ta swi twisa ku no vanhu a va against me ko va the way leswi content yi fambisaka xiswona. You see, so loko wena posta video i va tshengela swo boha hi inani hi upload as long hi vonile ku vhele ku na ti-factors to tala i kuma ku tin'wana a hi ti vonanga so some ti nga postiwa some ti nga voniwa or ti nga postiwa. BMW kambe yini M3 kambe 4 door. Yeah, after checking on Google yes yona it's an M3 M3 liya 4 pipe ya 4 door a swi na mali swi yisi. Yeah, even then hi yinda ya ka Hosingove. So the goal or the trick ku ni va ni kha ni cheka mina ti-comments ta n'wina ku mi va mi kha mi vulavula hi so loko mi va mi kha mi comment ni va ni kha ni cheka ni swi landzelerisa ni ku okay sweswi swi ya hala even va ni kha na address sweswi swa pfuna na mina kwala ni kha na addressa ni swi vona 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 na swi endla ku swilo swi nga escalate. So ni vona va nga kha kombisa ku mina ni favor Hosingove like ni zonda Limpopo poison. Vona X5 liya ka swi lagi ya ntuko wa timovha na X5 and hala a ku hundza M6 something X5 liya 4 pipe kwala giya V8 so munhu a za fambi V8 fike swi twisa ku hayi mali yi kona ku yo nwa kunene petrol. So why vanhu va swi kombisini van'wana sweswo reason yo va kombisa sweswo i ku Limpopo poison a va fambangi hi direction yona that's the only reason because mina already a ni kombisini ku Limpopo poison a va biheti ma vona ya a ni kombisini khale swi loko a va biheti ndo va release even then swi va swi nga ndlisi swona swilo swi va swi nga ndlisi swona swi fike swi onhela vona vona swi fike swi onhela vona in a way yo yona ni project ya swi fike swi onhela vona swi ndlela ina ku maybe na mazonda or something ma vona ya ku ri ka vanhu va zonda I don't hate them ma yi kuma yana mhaka leyi I don't hate them fika mi swi twisa a ni yi zonda mina guys loko ni ta content ya mina hi nga swi vitana njhani hi to emoji ni yona a ni tivi ku ta yi vula swi njhani a yi biased ya a yi biased hungu hi ri vekisa sweswi ri nga xiswona ma vona nyana hi ri vekisa sweswi ri nga xiswona hungu hi ku single yi humile loko yi huma immediately ni vhete ni swi vona ku mina va endle mistake a ni mi tivela mi swi loko ku fike ni endla vlog ha swona so lavungu ni zonda Limpopo poison after ku ni endle that vlog now the question i ku single liya yi kwini sweswi a ya ha ri kona ku vuye ku trenda zing zona zeng ma swo a ni ngo hemba mina a ni hi analyze khale mhaka leyi and vu swona kahle loko va endla a single ya vona yi fike yi make sure ku at least yi va yi ri above the level ya the current tracks ta Hosingove ma yi kuma yana ya so hi jikela against stadium sweswi hi leswi a va fika va ndlise swona ma vona however a va ndlisanga sweswo ku laha ni ku tivele straight a ni ta ni ba hi le ka left kahle kahle ni wu famba hlangana dimbyana kwala so it's fine ta ba straight once I think it will be more safe a ni ta ya ka left a hi ta jeka ka left loko hi fike hi jekela ka left a swi ta endla ku hina ku hi kota ku sungula stadium ya hala masunguleni so mara it's all right I don't think there is much of an issue here ku lala ntiyiso or ya ka left I wish kahle kahle hi ya ka left instead leswi ni swi lavisaka swona kahle ni lava ngopfu ya ka left hi jekela ka left la poison ya le hi kombisini so a hi ngheni ka this second matter yi nga kona yo why some people are not posted ka channel ni direct comment to tala ngopfu
I mention why a certain person why nga posti. So mina na aware kuna vanhu nga post ka channel na. That's actually a question. Yes, I'm aware, obvious na aware guys, because I don't do content if I can record money warning. Like most of the content money warning. It doesn't figure me stay because me already man kona like online. I'm a media person. So tala mo man swi voni terini khale. Ani khamela na yin'wana big fan ya Benana the president. Ni kombisa loko info phela loko u fiki cheka risimu ra n'waswigalana ku na artist yo karhi yi nga bifiwa before va holova before se swi tikomba ku va holovile a ni n'wi kombise khale ngopfu wa swi tiva na yena loko mo n'wi vutise ta mi hlamusela a ni swi kombise khale ngopfu khale a ni n'wi kombe khale ku info ku biwa yena la na ku byela a ni n'wi kombe khale a swi tiva already so sweswi yo fika swi manifesta hi ku minkarhi leyi na swi hleketa a kanetile loko ni n'wi hlamusela so swo tala a ni va ni swi vonini mara a ni kumeka ni hetelela ni nga yena ni nga postanga. So why certain people va nga postiwi? Of course i question leyi lava ku yi addressa yaleyo. Yeah, reason yo va nga posti ni tshame ni swi hlamusela mara swi kahle mi kuma ku swilo hi tshame khe hi repeat hi swi hlamusela hi swi tshika hi swi hlamusela hi swi tshika i ku those certain individuals a va swi lavi a va swi lavi va post ma vona nyana hi nga kombisa va mani van'wani okay hi nga kombisa mani some ta mention the names of some I want okay a hina ka vanhu vo fana wo bohi mbinyi loyi i damba wa khegula eyo ya ni vava no ni vava ya ka damba wa khegula futhi okay damba wa khegula a hamba postiwa la mi nga mi swi vonini like a postiwa swinene like we maintained his relevance as a kula kahle mi fike mi twisa swin'wana guys ku some people loko va sungula nto a hi n'wi linkena gagasha yelo gagasha vhele i kahle mi kuma ku munhu i va a sungule a ha ri le hansi loko mo cheka ti-views emasunguleni ta damba wa khegula ka Facebook a nga kumi nchumu mi kuma ku maybe a kuma va 20 views ande live so yena vo master t yena a hi teka those videos hi fike hi ta uploada vo YouTube se a swi endla ku yena a va relevant mi kuma ku video yi fika yi kuma 4000 views 3000 a duma swi ze swi fika kwini swi ze swi a za a nothisiwa hi vohosi ngopfu ku ku na munhu wo karhi even then a bifiwa loko se a heta ku bifiwa ku endleka yini vanhu va lavisa ku i mani even then andliwa yini a started to gain more followers ma vona nyana hi leswi na gagasha nga endlisa xiswona sweswo ku ka ni gagasha a hi le ku lweni i kota ku swi twisisa swi leswi swi endlise ku yini so hi leswi damba khegula na swi nga endlisa swona so loko a swi vona ku se i kurini ku fika hi point a ka fika ni nga ha posti swilo swa yena just like that bomb ni nga ha posti swilo swa mina just like that and mina ni nga n'wi dyohela nchumu because loko ni va ni kha ni cheka a no post a mi kuma ku loko se ni postile vanhu vo comment ma ni nga zangi ni dyoha nchumu vanhu vo kombisa ku leyi na ngwenya ya penga leyi hi leswi va endlisa swo vanhu mi kuma ku vo commenta vanhu ku ri n'wina ti-subscribers va mi kombisa ku leyi ngwenya ku ya penga yi kahle nhlokweni so hi n'wina ma mi kha mi kombisa a ku va ku nga ri mi ma vona like for ta ku va ku nga ri na mi even then yana ku ni nga posti swilo swa yena hi leswi nga endlisa swilo sweswo even then ku hetela ku luwini hi tindlela leti ti va ti nga ni tsakisangiki it's more like say I like to destroy the channel so against the leyi nga la hi ta sungula hi ya ka left I'm not sure if we can still go to the left or what we can still go mara ni vona it's a little bit far there's this left ones it's a little bit far ha ngeyile hi ta jika kwala once and anyway swa fana hi tirhise the same road i ku ani loko hi covera this videos hi fika hi leswi nga endlisa swo even then se ku endleka ni nga ha post ma ni nga ha post ni swi tshikisa sweswiya and i fika a swi twisa ku na yena ku like relevance ya yena ku va yi buildiwa a yi sukeli kwala ka this channel so swa affecta swin'wana swi hetelela swi affecte na yena loko mi kuma ku platform leyi ku nga yona yi nga introduce yona wa ha ri ka yona and a wu sukangi hi ndlela yona swa ku onhe hi one ni hetele ni deleting so that's why mi kuma ku those videos ni delete hinkwato ta yena ma vona so in other words na lavan'wana ma vona ku ni nga posti vona la a va swi lavi va posta hi swona sweswo hi yona the correct answer leyi a va swi lavi va posta swi tiviseni sweswo guys a va swi lavi so mara muka ku mara va va ri postini ka tin'wana ti-channel yes va postiwa leyi a ni ti ku why leyi va va kha pfumeleriwa kumbe ni nga pfumeleriwi hi ku na mina ni nga dyiwangi nchumu and most of the content va kha ti fana ma vona va kha ti fana and mina ni delete mi kuma van'wana va tlhela va delela se mara ku wa rezi mi ni ta ku yini
van'wana mi tlhela mi kuma ku vo delela kunene se mina a ndzi ni dela munhu so hi le Giyan Stadium yena kokwani vo tala ma hi tiva a ku fambiwa se hi suke le se fike hi tlhela of course vona ya so hi swo sweswo leswi mi fike va kha mi swi twisisa sweswo ku a va swi lavi and there is nothing I can do loko munhu a nga swi lavi swilo ni ta ndlala and some cases mi kuma ku those people a va ta benefita ku hi nkarhi wo karhi vona ku hi nkarhi wo karhi mi ta kuma ku a va ta benefit hikuva at some moments u kuma ku a wu ta benefita na wena because you are linked to someone lowu vanhu na yena va nga na interest ka yena so you're against them yena ma yi kuma yena mhaka leyi so hopefully ni patsi kahle like ya twisiseka this matter ya twisiseka ya twisiseka ya ka DJ Gift and then of course hetela exihari na ku senda disturb moya or the tlhela ndzhaku ya ka mhaka ya DJ Gift ku na post yin'wana nga hi posta kwalana as you can see there la kha kombisa ku kombela ku xava those speakers as you can see how much are they 12k as you can see it's 12k leswi nga fika swi kombela sweswo so swi cause confusion to me or swi ndla ku ni vutisa ti-questions to tala of course ben fika ni comment ni ku why nga byeli hosi ngove once mona yana because after loko a postini swilo sweswo swi poste hi ti ni cheka ti-date la hi ti 5 hi ti 4 ta October then the following day hi ti 4 ne hi ti 5 ta October the following day hi ti 5 ta October hlawu fika xi posta xi kombisa xi chela ekhona le a studio xa xona vona nyana leswi nga fika swi endleka sweswo swi kombisa ku se xi chela yena echo a studio xa xona imagine it was more like throwing a shade at him it was more like throwing a shade at him more than so that disturber and the reason you want to vula leswi I ku kahle the more mi kuma ku maybe hi zama ku swi ignora is the more so loko karhateni molo like is the more va hi kombisa ku swi ti kombi na ka vo ku holeni le ka hosi ngoma ma yi kuma yena mhaka leyi is the more va hi kombisa loko a za a complain kunene ka le ka Facebook a ku yi kombela ku xaveriwa swo ka swi vula yini ma vona yena there are some people approach la I think the banner pause that continue afterwards loko ani very ni mene mara mene ya vutlhari that will continue afterwards as we continue and ku hinda lani la le driving school and there are a lot of people and stuff like that as you can see ku hinda yana against them le lindaku so always DJ Gift tshama ka ri ku hi kombisa ku a vule ku holeni nchumu le ka hosi ngove always leswi raise ku many questions ku wa va nga zama ku va va hi addressa kwale because always wa ti kombisa DJ Gift wa ti kombisa and then na ti-video tin'wana ni ti vekerini ni mi kombisini ku a xi nga tsakangi DJ Gift that day loko hosi ngove a vutisa ku a wu na hakerini ku ni ku promotela album na ni swi vona ku se swi tlhava so like ni swi tisa ku i to swi yini diman like i to swi yini like a swi vavisa like a swi vavisa mbilu like i swi tisa ku ku petsuriwini and then leswi endlaku mhaka leyi yi vava ngopfu i ku because eku hlavu loyi a tirhaka na yena na Ben Mayengani ku nga the greatest rival ya Mr Both a nga treatisiwi xiswona phela that's the issue kwalaha i ku languta these treatments ku langutisa ku loko hi compare no man why na ku hosi ngove hayi man treatment ya kona yi different ka ti-producer ta yena compared to Ben Mayengani ma yi kuma yena mhaka ko that's the issue leyi nga kona yaleyo that's the issue so swo ku mhaka i to tshama kha complaina hina hi ta tshama hi kha hi endla ti-videos hina hi timenemene hi la swona i ta tshama kha complaina hi swi vona hi endla ti-videos DJ Gift i ta tshama kha endla swona ende a swi vona ku a nga tsakangi leyi is not happy so if is not happy wa va nga negotiate a ngeteleriwa mali koko ni n'wi advise kusuka mara I'm just saying ku loko price yi nga ndi swona waste li tshamile ku sogoleni swa ka swi make sense na loko ni fike mi negotiate unless if
I'm just saying, unless if maybe you tshembela ngo ka ho sungove ku hava kun'wana a nga tirha kona, yes I ta book continue a ku pheka, mara if you negotiate in a price amount or amount yi nga leswi swona, why don't you try to change? Mosho loko a swi make sense, you know tshama ri complaining like to me does not make any sense. Video helerile no loko hi fika ka the road leyi hi nga tshama hi tirhisa from the school leswi ni mi komba swona, mi pfa ni rivela vito ra swona mani kambe is it Lethaba? I think it's Lethaba college and stuff like that. If you get kombisa again, you got this road leyi ni mi kombeta mahole ku hundza ku that van or to the left a hi ri tirhisini, then na laha a hi kombisini this driving school here on the left ya kwala gear, so section E kahle kahle. I mean, section A, sorry man, I so can't talk with me. I mean, section A in overall, in overall, got. And now when you cash that chumusha major, oh science center ako inda, science center lela, that science center me wana kula. Kung no revela shona ba yun gas and revela kumjela kuna xikolo or that place nga inda gas ko fit yeah sungula lama sunguleni yun gas that area there. So xikolo lexi hi lexi la swi helerile loko this road already ri tirhisini loko hi famba hi ya hala na a Khensani primary a Khensani hospital a ni karhele loko ze ni nga ta errand ni karhele ku vulavula mawole. So this road lero a Khensani this side, then this is the school, so swi helerile loko mi ze mi tiva leswi mi va mi hetini guys ku va nga ha swoti nchumu, you are done. Then police station we walk towards hi fambi ya henhla henhla le, then ve hi fikini, so ta ba pause hi tlhe continue loko hi fika le ni vheta ni mi kombisa those other areas. Yeah, so as already stated yona Lethaba FET le mi vona la ka left yona le this area le it's FET, so la ya le khona mi kota ku vona again police station ma swo hi le ka the same road. So siku lero loko hi ta a hi ri le mahlweni a hi sukulele ka garage hi hetele mahlweni, so namuntlha ni zamile ku at least expanda because some people within ta section ta this side section A 17 miholo mo swona deliver wa master team mara swa hisa mara ku vula ka tshinya mi ta tshemba mi nga believe hi swona xi ri mi ta tshemba mi nga believe hambi ta tshemba mi nga believe master teach fikini ka ndhawu leti mi nga ta suggest hinkwato ku ri meta tini yini section A ya le E already uncovering of course one. So yona Lethaba FET let me vona ka this left here. So then le yo Giyani police station let me vona kwa la yo ya le, so leyi nga khomana na yena yi khomena na sasa kambe yini sasa na home affairs yi khomena home affairs yona le yi khomena home affairs that other side. So on overall very 18, so la hi sukela kona is that side there leyi nga na this garage le hi kona hi fike hi jika hi ku mahlweni ka kona le a hi suka hala kahle ka, so hi fambeni swinene hi yona police station le, then leyi i palamende leyi nga la mahlweni, se na swi lava ku nghena siku rin'wana ni ndla vumenemene nyana then but na n'we vumenemene timenemene ta tshela ni mi tshembi mi nga mani cheka la hi ku hi ku issue ku swi ta lava ku mi kuma ku topic ya kona ina i topic leyi nga yo ka yi nga ri linked to trending news. A ni tiku ni nga yivela xinjhani mi kuma ku mi kuma ku topic ya kona yi relevant like topic leyi nga ta va yi relevant despite ku yi postiwe rini ona nya hi swona leswi lavekaka. So yena police station ya le Giyani hi yona na vhele le ku nghene eka that other side, so hi yona. So this one i parliament le parliament yeah la police station, so da hi komba na ba pause lo fika le ni ta tlhela ni mi komba yo kambe yeah. So yona Giyani police station le mi vona ku la ka right, and then the other side there home affairs le mi vona ku le ka left le hele so we are done.